米德伦都罗米阿米阿，祈祷每一天。萨利嘎嘎马布隆平安。Dalam ikan siya kita to pipapali no kawas ititaanan to palohay a rumiat. Nanay maru ichel no mita ko sual no kawas. Ato maru sapat lama no mita anini a rumiat. 姐妹弟兄平安，感谢上帝赐给我们新的一天。愿上帝的话语成为我们的力量，也成为我们今日的帮助。以卢卡Sakasiwa at Sepang 25 at Tusir Suasa Uwawa ako Unipilian ako kunini Pitengir kamu to sual ningla saan 路加福音第9章35节说：这是我的儿子，是我所拣选的，你们要听从他。Sarikakaao Onipatirengan no kawas a paoripay atapang ji Yes Kristo. Taini cingda amisapalo to orip no tamlaw. Ano ika nga ayan to, ano ikatatiihan to no orip itai, mararit cingda amikapot itanan. Saka, ano masamamaan ko orip no mitai, kapisa icher amitier i cingranan. 耶稣基督是上帝所立的救主。他的到来是要更新人的生命，在顺境中或在困境里，主都时时与我们同在。因此，无论在任何情况中，当要全心信靠他。Mi dolon kita， 我们同心祷告。Tapangao nanay sololen isoko ni kararima no pitier no mako, ikangaayan no orib i Marataang kufaluswa ako amanaay amitier i tiswanan. Ikatatiihan no orib i matuler kufaluswa ako a matawar to ko suar no miso. Nanay upikapot ni Yes Kristo i takwanan i. Mararik a masapalo ko orib tumako a tanagtag ko faluswa. 主啊，愿你赦免我的软弱。我常常在顺境中骄傲，拒绝信靠你，也时常在困境中因灰心丧志而忘记了你的教导。祈愿耶稣基督的同在，使我的生命得着更新，信心更加坚固。Pakani i dalam anay angangan utapang ji Yes Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamer no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。